Ayaatekire Ensa Eyemo yabono morogobo chinga kishini kukwariganiya SMS yamungana majyanyara kumanyigati ya reto abireto kukwariganiriya kurase mambia ya yengentambe hasiri bonyare ko busansa murane munabari kiboito rwako yasangire kuro chinkongo chonse ime neisiko yorogongo robusiri sukeliga lyejuma mochumura mangde habereka okoleganyira bono lisukuriyankyo umurai wense William Samuel Ruto ni gara tarase county ya Kisii nchinsemo chirichia mosocho ngati yali ngo chiko kumanya senchira ayobo ikironyera bono mugambe mukuru chinsemo chia nyamokenye nigarokane kunyara kubachanda abana chintakana engane gendere tokoleto butuka no bonene ngana boigomuri kito kurasa nsemeyo ago chikumurikira ase biro bitariye bitambi no murai wense boigoni gagendere to gusingira asogoto yabuna nane kinankwegerera rubaga chiwe chinyomba go affordable housing omuri omuroburi atabire buna go ikonyara gukolekana aiga sense ya Kenya yamayiga gati abwata nigo ikaseke gambiro aso kunyara kwa mirelia engani yutubase ko yabuna nigo mokonyu mugavana kurase county ya Kisii Dr. Robert Munda atabire buna nigo barachikubwatira na emirimo no mugavana we county ya Kisii na batebuna tara yangoli yakozekwe Rusia kurwa sense mejo uno mokonyu bo mugavana se county ya Kisii asa yomo nanda mange tubatugetena semi mtandao ya itense mu ya Facebook na boko tunamuna Kisii TV na bagense mu ya YouTube tunabuna Kisii TV tubasikwe ko tubwate so mtandao se website yetu ya Kisii TV .co.ke onyara konyora yomo na yanda mango litokubwatira nakone kichibi cha muniri cyo kwikira century yo bwekano igakuruka brand mutonga litirana nchenkro Vincent Onyancha aya na Ayaatekire Ensa Eyemo ya Kisii TV. Gira Ensa Eyemo yabono morogo mu nchumure buna atikire togo chaga kurwa igase county ya Kisii omokonyo umugavana kurase county ya Kisii Dr. Robert Mundani gobona aigirira na gotebuna ni gatigarite kubwatana amono umugavana we county ya Kisii asokone kubunango ikirani balemero biryo anasogo ikirani yamagendero igase county ya Kisii Mundani gakwana sentunde ntangani maiga yo kubarigani abwatani ane bari kuamereria obokoriwa yo mugavana we county ya Kisii omoseneta we county ya Kisii Monyonga omubunga usatu mugrango Sevana Siosoro nabegono muimere we county ya Kisii Dorzi Donyato Tabure niko chinga keche akwana kurase ya kuse stadium mwenye county ya Kisii asate birabune eretere Rusia buno mokonyu mugavana eje maigati ya wanasiasa nabore kurasorongura ogusikorokana ko hikiri nganejo maiga yo kubarigani abwatani abwachinga kichinke arya senkayaye niko chinga kichi munda ate birabune ganga ya no kubwatana muno mugavana we county ya Kisii elikane kibunango korabale emirobiryo ase obwamo. I am the deputy governor of Kisii County. If there is anybody in doubt, remind them that Munda remains the deputy governor of where? Hakuna mahali naenda, hakuna mahali hawa wanajidanganya ambao wanakuja hapa, wanang'ang'ana, wamesikia Munda ametembelewa na wageni. Gavana kumesemekana hapa, mimi ni mzee kukuliko, Onyonga pia ni mzee kukuliko. Kwa miaka tulienda siasa tukijua haya. Na kwa mazungumzo yako wewe mwenyewe umeambia Wakisii tulipokuwa kwa kampeni, chama likienda Murama itakimbilia huyu mzee Munda, tutatue hiyo shida. Nikienda haraka Munda ataweka break ndio mambo iendelee sawa sawa. Kweli ama uongo? Sasa ukiona watu wa Kisii wakiwa senator, umane Mheshimiwa Onyo, Mheshimiwa Manduku, Mheshimiwa Osoro, Mheshimiwa Chafe, wamesema wanapitia kwangu. Sasa ukisikia wageni wanakuja, utawaambia msiingie. Nikasema kujeni, mimi nimetoka kanisa hapa Kisii Central. Ninyi pita kwangu, wakapita. Wakanywa chai, wameenda. Kutoka hapo, nimesikia jambo Munda amenena. Iko mtu amenisikia nikisema jambo? Iko mtu hapa amesikia nikizungumza kama leo? Hapana, waambia ni ukweli. Sasa maneno yametoka hapa, yanazunguka hapa. Watu wanasema Munda ameambia gavana waibe pesa ya walimu, gavana akakata. Tuwache hii maneno. Munda ndio gavana, deputy gavana ya wapi? Wewe wanasutafuta kazi kupitia kwa China Munda gavana. Men around running for jobs. Wamekuja kwako wakikwambia Munda ameenda, Munda will resign, Munda is going away, Munda has been taken by UDA. Wani
Nilikuwa deputy governor wa Kurisaini. Na gotigana yumoncho murigero wanabare aani gobarokane ko mwaligani yamure wensure msamweru turito yankyo aiga asorongoro guse okwano yobonga igano mu governor we county oseyo kabiro mu governor we county yakise James Ongwae oyo nyarre gote yabunenchire mu yo kunyara koleto bwasiore aiga sorongoro guse umure wensure msamweru turito yankyo ni gara tarense mo ya musocho asara alikani wena baraibe kanisa na asara ikirane aso gucengera na boigo umugigabo muri bo mwaka oyubona okwaligani wone kanse Katholike ni gara alikani no bishop Joseph Maira oyubonora mwaligani asiri tukoli yankyo na boni gongwaya tabirubu na chinga kichingi yachi wanto gotumekwa na bana siasa na bwata ni bande be kanisa asoko nyara koleta amandro kona li tukoli yale rongwaye ni gasegetire abana siasa kurasorongoro gusego tugutera mangana siasa lingali bagere kunyara koleka murekera mangana lengeta magendro egenta tabirekira nyare gusira na gokonyo mu gusia sobwagale chinga kichungwaye ni gabereka gote yabuna achikobwatira na bwanta bande na gote yabuna chamangane chibura buruta basekwane kiwa ase omurai Wense harabeli sukuli yankyo anasensemeria ya musocho imeye county ya Kisii. Iba minto esimuaika elietalia James Ongwae na kabiro mugavana inoga Kisii igotolega musocho ese president yago chagocha maambia torigerete ngame pango kiegendere tororo inchena kolega sina inuga Kisii county for 10 years na kora 10 years yindo tinga baya ayerete buya utabwat mechando nonde abagusiba minto abakristo ba minto onko basaba kimuranche mochega aiga in large numbers ekiagera oyogo chaga aiga mambie president ye republic yeito ya Kenya Dr. William Samoei Ruto netake tomuorokie obwanchani eriegere nonyine ebintu togocha gosaba oikatosaba mangana echipara tosaba mangana amache tosaba mangana health services tosabe amangana amagenderero amangana echisemi igaiga seitogusi abarai ba minto led by oyo minto mo CS Ezekiel Machogu igotoko basabera buya bonsi no barega amambia nani manyetenga mbache batubolira ibintu byonsi aya nenche munamumanyete na umo president na ngobo chairman obwe state corporation yaye na motebiri na motembi yamono nani ngo motebi nganto kore neregasi igaba gusiba minto nche onko basaba kimuranche mambia abakristo ba minto abakatoliki ba minto na abantu bechikanisa chinde kyonsi mwanje te ondebu abo mangana Nyasaye mochega iga in large numbers eliya to welcome president yeto ga iga muso onko ba kirambi yamono Nyasaye abakonye. Thank you very much. Na gotigano y'umunsi murigeri bono ni gomo governor we county ya Kisii Paul Simbarati baigabero ya kerako ko ana umurubiri bukunyara gosira mwanangite chisemi ajira oyibono kunyarago segetwa ne chinsemo chindi kubwatramo na serikali ya county ya Kisii ukoni tukolia kuro segeti kiaguze stadium ya county ya Kisii ni garati atebiru na gotera somurubiri bukunyara kwegeria bana so tumike bechi computer bagosomotari wakana kende gyonse ni gato benenchire mo yo kunyara kubwatra ni abasaye anaso kunyara konyoremeremo anene aso gutumika chinchira cyekerero aratini gate n'umuroburi no bugokanda cy'insemo cyonsi anemeje county ya Kisii na kubulia base wesoke na kumugani umuroburi muri yo kabunetira mu yo kunyara konyora cyisemi ni gate binencire mu yo kunyara gutugutera no kurone mangana rengetse mu yo gutindya kurasaba sae abarokane kwibwate nikendege kumya so butumikiye nabo gutumeka cyinza cyabo amuni kisagu kimbe aratini gabulia base kone kubunankweli kibara somuroburi bwajira liko nyara konyora maigeli anaso utumiki we chi computer. Youths have taken classes in ICT and IC3 here at the center, together with other training exposures in entrepreneurship and financial management. Our music recording studio, which is down here at Ayaatekire Center, is also helping develop talent among the youths. And in this regard, we beseech our partners from Skiza June, Shafco, ile ngine nimeona inaitwa Moyo Mungu. Mzee wao umeongea hapa watoto wakapiga makofi. Najua ile accent ya Kisii ilikuwa nzuri mpaka kila mtu anaipenda. Ama vipi? Yeah. To help nurture these young talents by promoting songs produced at the studio. Equally,
Through MasterCard, SHAFCO organization has also come in to help us in sponsoring our youths to pursue technical courses in various technical colleges. Over 300 trainees from the Ayaatekire Center are benefiting from the sponsorship program from SHAFCO this year, and 400 more students have been earmarked for the next year. Na gotigara boigo monchu muligere meye county ya Kisii toganda ko muri kali yabereka gwateke ya matemo kura sensemo ya nyamokenye gotoka se bunge yabo base imeye county ya Kisii niko barokande ko ligyo bone wabo ko bwatekana niko bagendrete go chandona ngina koro kura senseme yo yagotoka muna abana bo cintakana niko bago chandona ngina koro kubwatira na muno mugambi wenseme yo asibaligeti ko baseli ya korwa asenke yabana obono niko baganiriye serikana abwatani abaya konyara gosogati konyara ko bakonya eyemaga abayibuli babo konyara gusira asebono baligeti ko seri kwa kurwa asenkeyo kolengana numuliki cyo kurwa senseme yo Cornelius Onyancha mugusu yegandete kubwati ngani ya sobemen nigago tumanyibuna ho mugambi niganga ukwane ngane yo maega yabaliki bamangana ko mutarirago ikasenka ya nabisi ya naboni ko robot uturanyara century yo kiranu chikura gaisa to chiabutu ukurenda sabono tonyoreke ngese ko robot uru uturachkumanyibwa na Cornelius Onyancha mugusu karo cyara gaisa to chiabutu ukurenda sabono ekengese kyo robot uru Madetanguru kuyunis kemtoro sana. Tuat apa ibu baita basir itu pagatutika tori ngwairate. Pagatutika rumo ngino kurukusara ya sinyongora. Tuaveri to kokina nere bakoto kin tuavera banda banene. Tuajnachire buone na abaire chiombe. Mumro minto ikire onywa bakungu ikomi. Ono yo ikomi. Tata yetikiro mukungu agocho moseli kiro mukungu agocho moseli. Wano yikiro yoro ni ndituro chingo nyora tolegesaku omoseli. Wano gakitogo sabasimbarati omodio itumbe. Aba serikali aswana nime enyarega gotokonye na inturwa ni akiye itu. Oboli mubuita oneti wensimboi. Akade mutubwate karaga keibu. Wano batete mumroyo minto bamoseli agendere ndenga yago kitogo saba abantu batokonye. Na inturende torroka n'abantu. Ngesa kukia mama na tata kegorora. Sata marita nkoro etwati maruwe mweli. Uyu no mwana one tulinerega iga asikinyirikenya mokenya. Mwana banyo bokongo motuka mangu sana dokunya kuchiri poti ne bachandre. Nende ba abana chintakana. Wano tukumiti abana chintakana na bachiko cyane ko kirengaki. Wano toko sabe serikali ya Kenya. Musikisi mbalati. Omoesi asi onsipi egara batugwatisi tokonya abana baiga bagusimule chintakana. Intakani jasumbi ngoma tukamange tware mama no bade merende umwana uyu nyo muswati tonera gaiga umbo mwana romo no ko elikiro sana ibara bana batatu ibone tu sabita serikali egere etubwatisi tokonya abana baiga mambindi kesaukia bakarora kane onya nabaya gina tabika saukio nabo bantu bago chabasira abana bangya ko chintakana iruke sana tuwasabye serikali kutangu tubwatisi motokonyo kongo abana babwate Kenya mokenya mugambi naro chitwakasokye mukyanga cy'umwana w'umutukuru nyumba akamusiyarira isiko akamuseri na mukaye nero tatete mulembe meteyita yonspi oniriyo meteyita yonspi obuteira yonspi atete kwagachira mu muroyo karacha nigataka gukana na yaye kitinta gitima nganajo nandi kurugono rwaringa gabwa somu azabona ababwate ibona amate APCT kenda tigani gakwe baje Wachumurike bono to tigana yo tosoke siko yoro kongoro gusi umurebwense William Samoei Ruto nikagenda tikoigero mu rubuli bwoga chibu kinyomba go affordable housing Ruto kokona kura sensemo ya ngong imeye county ya Kajiado nigate bire buno bwoga chibu kinyomba niko barakonya na saba Kenya banga niko chinga kicha muchiri ori baikira seke gambiro aso kunyara kwamereria engani nyirobono nigago cha mutuka makema igayansemo yeke gambiro boy gonero kunyara gotinenia obwoga chibu kinyomba chiri gadianso go affordable housing ngana Ruto ate bire buno go tumeka chinchira chionsi gistakere asokone kibunoboga chibwe chinyomba kogendera boda asogote abuna abakenya bange muri kunyara wakana chinyomba chirikira semono asate numuro buri horanyare go kogendera nonyamega yekigambero korokana gotinini ngane yo gentatero chikumurekira sobumen nakone kibuna ngo etiare nakobeke sei asoko bali chiko elibono choboga chibwe chinyomba bonyare kogendera chinsemo chionsi umuro buri konyoro chakirwe na serikali ya Kenya Kwanza. Saa hizi mwananchi wa kawaida saa hizi ile nyumba rahisi sana Kenya
ni ulipe shilingi 40,000. Watu wangapi wanaweza kulipa 40,000 hapa? Sini watu wachache. So ndio tumesema affordable housing, social housing is a right to the ordinary people of the Republic of Kenya. Na ndio unaona mimi nasukumana, watu wameenda kotini ati kujaribu kusema na chinga kichipo igomore wense kwa na kurwa senseme ya ngonge kutoka se county ya Kajiado ni gono na banyara kumurekera amangana yobo sombi aso kunyara gocha ke wokorosi wa kwereru guse railway urwa senseme ya ngonge kenseme ya ruta kwa ni gate vile buna nchire mwera nyare kwa robya amangana lenge tobo sombi se county ya Kajiado kubata ni amane county ya Nairobi amune chinse mochinda sogote abone chikunyara ko yeli yali godi gutumeka anasa amangana lenge tobo sombi chinga kichini gabori mu waziri oteneta amangana yobo sombi kubatirana amone chibara kone kibuna okwagaji kwereruwe runko erakore insemiti nye 5 na kone kibuna obokori obungo chakabole limolio kasenseme na chinga kichum nigaru okurogo tindi asobo tumekibobwe bintu bira tumeka sokwa gacherorejo na gote yabuno ndobo nsira tumekibobwe na kubotera ni wasamangana lenge tobokurumi emo kiruge tambukero kolengana nelichiko kwenda town itapunguzwa by 50% na hii reli. Na ndio sababu leo tumekuja hapa kuianzisha. Na nimeambia waziri na watu yake ya kwamba hii reli ikamilike ndani ya miezi 8. Iwe imekamilika. Kwa sababu najua inawezekana. Wameniambia 12 months lakini nimewaambia hizo 12 months hamujakuja hapa kufanya utalii. Mmekuja hapa kujenga reli. Ama namna gani? Kwani hao watu ni watalii? Wamalize kazi waondoke. Sisi tunataka reli ikuwe tayari ndio watu waweze kusonga mbele. So hii reli tunataka tuikamilishe ndani ya miezi 8. Mimi nataka nirudi hapa na vile vile nimewaamurisha watafute wagons ili reli ikiwa tayari wananchi waingie waweze kwenda kusafiri. Tumesema tunaweka station hapo Karen, tunaweka station hapa Bulbul, tunaweka station nyingine kule Riruta ndio wananchi waweze kutumia hiyo reli. Na boigo ekra yuagandret ni gabare bichikanisa barokane ko boliya serikali ya Kenya kwanza na boigo murewense kwane kibuna ngoira ni balensa magori yebinto ibono bire bintu byengencho bakora wano murewe kanse Catholic Dominic Mengicha nigo ate bire bunane rebya serikali kumurekera gati yebinto anane aso kuma kubugima kolengana ne kanse Catholic nigo bagandret ko singera sokote buna ebinte binge byarokane bikogenda anne amagori konyara koba amali togo cyasa omukenya boko nyara wanse asabate bire buno murewense tarikira nyoko ya kolia betega kolia asenga kichi kambini chaye anechira lieta sokunyara kumurekera umurobelyo jibona rogate bottom up economic approach gukwana chinga kichi ni gobono omupisha bubwe kanseyo anyare sonfato be kanseyo anyare koboli murewense kwane kuna kweka bari chinchira anasokuligerelia okoyeria ligoria mabuta gati yebintu binde byengencho. So ningependa na watakia wanakenya wote heri ya Krismasi, baraka, amani ya Krismasi, na pia tunatakia Kenya yetu iendelee pia tuwe na ile umoja, tuungane pamoja. Tunatakia viongozi wetu pia wawe na hiyo umoja, waongee pamoja na waweze kuangalia jinsi nchi yetu tukielekea mwaka 2024 tungetaka nchi yetu ikae namna gani. Kwa sababu tunaona mwaka wa 2023 tumekuwa na mambo mengi sana. Mambo ya uchumi ndio hiyo, kisiasa ilikuwa mbaya, bado hatujakomaa vizuri. So naomba sana viongozi wetu wawe viongozi ambao wako na maono juu ya nchi yetu na jinsi kama wana Kenya tungependa kweli tufanye kazi yetu pamoja, tuunganishe watu wetu. Na First Lady vomokonyo murewense Dorcas Gachagua ni gobona kwanengana eyibono erengeta mangane mo asaba sacha na basacha kusaba kungo LGBTQ ngana berga kwikiri monona gote yabuna tirigo chiwanchirwa igasense ya Kenya kolenga Dorcas Gachagua oyoro murande bono ni gate bire ngane bante gotugutirwa na gote yabuna enenchire mu yokonyara gosija chinsoni anichimbwana ne igoro yo mu Africa egenda terenyome yote bwane tiwanchirwa anane igasense ya Kenya chinga kichuni ga kwana igoro ya mangana arenge
rengete obutumiki wa mariogo yogotinda na sabasaye egenta tebire kya rokane korima gati yabasaye na gotebuna serikali nebente kuriga cinchira na soko nyara gutuguterera amangana y'ubutumiki wa mariogo yogotinda nyakicyo ni gaburire kyombekerigete nete binywe wana kada kone kibuna ngwesa okibena okoremega ao asenchire mu yoko nyara kone kibuna nkurwani bale bigwa na bayigona mariogo yogotinda inyora ni gago chari tukeri morioka maega yekyombege kyana kada kunyara kobeka kigosore chinsemo unenchire mu yoko nyara kurwani obutumiki wa mariogo yogotinda ane asabasaye chingakeje Pastor Lucas Gashagwa ni gaburi y'abasayigo cyasomamo na kone kwambale kwibwatana kisawo chimbe na kunyara kubwatana anasoko nyara kwikiriya amangana rengete obutumiki webinyegwa nabayiga mariogo yogotinda. When somebody rises and tells you that a man should marry a man and a woman marries a woman and they say you should take it and keep quiet, I said I will not keep quiet. And I will not stop saying, the Bible says it is a man and a woman. And it will remain like that. Eternally. By the way, the word of God, it doesn't matter how much money or how much power you have, the word of God and the counsel of God shall stand. And this we will stand. As a church, this is what we are saying. Because our blueprint is very clear. Our constitution is clear. He made them male and female. And that is the only place that you can find multiplication and thriving. The other side is destruction and diminishing and extinction. There is no way we can continue and look at extinction and we say, welcome. Africa has many issues to address. And one of them is not LGBTQ. The one and only agenda I think we have, and it is big, is revival. I wish people could see what we see when we go out in the drug dens. Wickedness of men selling drugs, illicit brews. Na boigo kera yuagendete umurukyo mokurwa sensemo ya Busia nigono tukubara nyarago sagano abantu batamanyire maiga yoka gochibese cyekyombe kurwa sensemo nigota buno mwalimu yoni gobono kanyara bayo chibese cyekyombe ekibona abwante ko irasebengiri tukuriya lero asokolenda abantu ngwatweka senka yobutukubwa lero nakonyara kumwita nagokwasa omweriyo yanyara kuro chibese chichonse kolenga nensemo yobolinde kurwa sensemo ni gobate birobutikwe imboga ndrete asokolendo kuboli kukwabira abantu bonse ko bamaiso anachinga kichi gachimeyega Yesu buko kubatikana nobo kori na boigono bosari bwarokane komenta kana chinseme chichi county ya Busia nigochinga kichumunya omukomanda w'abanyanyimbo kurwa senseme yate biribu naho tukweme bwachakiwe rikonyara komanyegoro jege kolekyo kolenga n'abanyakyombe boigoni go bayicanerege kolekyo asekirika geribuna gati ya bali barenga sekyombe kingamo n'abantu baliandaka obwateranite asobo sari obwakoleka n'obutuko bugokira rero. Sasa wakati wa kutoka kufika kwa mlango kulikuwa na mahali panga ilikuwa kwa mlango chini. Sasa sijui hao watu walifikiria huyu mtu ni kama anaokota kitu kibaya chini. Ni kama wakamvuruta na tayari mwalimu alikuwa amewaona. Sasa wakati aliwaona wakamlipua. Wakampiga na bunduki. So kwa hivyo saizi mambo ya security ikifika jioni, mimi nataka kuhimiza kila mmoja awe kwake nyumbani na afunge mlango. Na watoto wetu, mtu anapobisha mlango, tunataka kuizi watoto wetu tafadhali. Usikimbilie kufungua mlango kabla hujajua ni nani. Hivyo nawaomba mtulie kwa sababu tangu jana usiku tulianzisha uchunguzi. Niko na mtaalamu wa uchunguzi, Bwana DCIO wa Teso South. So mimi nawaomba jameni, nawaomba. Ndio inaitwa table banking, lakini hiyo kuaminiana sasa imeisha. Tusiweke pesa wapi? Kwa na bura botambere litukole jumo moncho muregere maiga yo gukora mangana ya senchira yo boikirano
okwambuka ensemende ye chinkoba tumanyali abereka okolekana okuruterana kwa mangana kurwa saba na siasa gati yali atomurukire asenseme yo ye chinkoba byamona soko chora gotengera KCTV hamandegere yo mugusiasa margobo bono namange ndagendera kumanyenyero nchikura gisato cyabo tukunigira na semese igana inde ngomanya centre yo boikirano nabalike baito bagenderete ko yasangereria ane kurwa achinkongo chonsi imene isiko yorogongo rwagusi buno botamense mire mtandao nsemi ya Facebook na YouTube na KCTV abo tubasiko ko tubota se website yetu na kctv.co.ke asebiro bitare tamega yo konyora chinko mu nchumo rigereria itarumbeta buno botambe na msilamo abayigona bagani beli tukabona bayikira sensemende studio mu nchumo rigereria no chigo sangana borobwa sebiro bitare bitambe to rogorigero byo ya KCTV urutobotera nere kone kichibi chamu riguche kwikire igakuruka brand mutonga literane nchinkuru kwa Vincent Onyancha. Eti nechinkoba wakijaribu kucheza bandamire nande buyego no ligereri nje nanya kora masimba ko sitimbu atikende bandamire bono lende ba muramiro yino mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati abantu ba muramire bono karati ko mugavana inki bagukubunia naende nakibakoramire yani amalieto onsupiense bandamire ebintu tokubuna na simba namangana yokulenda gusi bono mngana rega iganta to mugavana ora kwanora inari nganirega namane bunambari getiko korusyo bizi bakorusyo bizi bagwakeziko impeachment mngana naye kene manyange ba onchoka baate ngaki simba aba MCA babekwamo bamurusyo bizi bakanyora namba akonyora ba MCA ya karati ge interview Tigango tora kwana no Onyonga buno moseneta bwe county ya Kisii Onyonga ninki moko buniarati so tokuboli omwana ominto simba na ki simba gaki ntobwatiri omana naye tigatokole siasa ya masikani tigakoboli abantu 400-500 kuchia matanga usigo chiese chikanisa ng'abantu abona nabo tagetekoro king'abantu mbagwanchete usimonto onde ogochigoko criticize ase ngomuntu yeitwe usaba muraba banze komuogerera ngabona ukiri gukwana ogogotenga eward yane nintageta mache chibeze nabegete budget chia mache gabana inki wachiruzere tyo kwanza kongora aba MC aba ese ginendoro lakini nkonye bwatole kimotobegeta masaba ino imo ina Onyonga timatina arati ya no maitengi bagokubunia manyanga nechitenda kende nkeyo na netenda baganete ngo boli gaki inwe muma etaba abantu baito no ekonyole emia negas omwana ominto gakisimba ira abana baba MCA buna abana bamino bono ayitwa igure omoseneta yeto iguru mo governor tigango tore guseneta otumanyina abuna Onyonga bona yo moseneta bwe county ya Kisii ingikerega korwe elikoleto koigwana anemeje county ya Kisii onye kabwate kerengere lingantu gwene to koiwana na twanjira nengo chitoro ko koreka asiamo a make sure kwandere na aba MCA without victimizing onde bwenzi ali ya aba MCA obaboli amangana kurwe binyorombi to kibigenderete ayuka iga wose naende nale kwebire naro wente comment te to kwana zibuko kwane igore corona go kwana ato sikebu na barayi bagusiyi omweshimi wosoro oyo no mongna donya oyo ninche oyo no mugaka munda ekere tuale kuri ikikura tuatebete tukocha tusikane tokorega asiamo tokane siasa yechi t-shirt tokane siasa yechi kobi tokore siasa ya magenderero babwatenda mwam no baboli mbachaga obaboli ndamwa mnere libabwate ne yaki mbabwate sababu ayento matagazi ya oversight bono gwakwane no mugavana igura mangana ayo timaje nande merimo yawo na kyogo chikogendera konyakoro buno moseneta inche buno mosenete gazi yane no oversight egazi yane nkogendera nande koyekora na tutwale handshake naye gusena tutatwale handshake ngotarande gusiyo tebya abantu kire ward chibesi cyabo nirenga lakini yento gyoka nyange terengelinga ki mba onchoka batake toibira abana inchi chibesa cyabo lakini bono Onyonga tiganda kubolia ngo kwarigirio mugavana arati
muisaransense mukwana manganaya bunabantu bunomugusi yani nabantu abamo nebintu mbirombwate narorire ebinde likango twara libaga naye tutwara obusani obuya ngotebi nga kisimba ase nara ebintu mbira nareteirwe ese bakoiba kibese bondo tutagituko tumera tutagituko torora togo chiko korigenjera togo kwanire onyonkare desperate maite ne kibese agonsaba ngomaite tabwati kende mumura tata nchitata nabero mubunge miaka 20 seitalia onyonkanere nagambite mumura na inche tindi ni ntatwara bintu binene chikoroba tindi nchara abana bane ngosoma bali ne campaign kale 2027 ondo tagete no ekero kyo gavana tigachi cheri tukelyo 2026 2025 anse campaign kara kore na into moro kore ambwe chikura lakini kakina alioja kumbwe Bono lende agavana nocha otebere kabunga kiye campaign nero uri gosia nere tinga yare gosia rie campaign yere nero uri gosia mangana ki gavana kwanango naende tinigocha gotiga gosia ngosi naende se myaka 5 na yebesi yuko nyagwe ko kwana liuka ngubwate kibesa ngana yo bwate kibese ngabande mbabwate kibesa tata umwana bwarati yebesa nguchire yaera banda babonsi pi mwaroche togo ikomo kutano gabatanga ki bone ngaki aikire etinge gosia ningorenge gosia na yebesi yuko nyagwe ko kwana liuka ngubwate kibesa ngana yo bwate kibese ngabande mbabwate kibesa tata umwana bwarati yebesa nguchire yaera naende tinigocha gotiga gosia abarayi bonsi mbale bara babwate ngana bale ne ngana ntubwate gamonda ntubwate murefu tubwata poko ntubwate no mwando igwango kwanango toiwe nataka niulize makanisa mzidi kuombea gavana roho akae ndani mwake na ayabarikiwe akiongoza kaunti hii tagete gotebio musike monda iga igo gwatorete tase simbarati na ari turaturangiriga nkuruwa uro wachire kwarangeiria abantu bande batari no munyari bari chire buo kwabayekere chimbata waramire egabana imaete gento mokobuna netenda gwatagete ya kischenero ngucho sa primary yogo asoko iba chibesa amangana ni nyamanyete onyo turgo sikagabana ngocha turari to sie kabisi yao abantu aba bagucheza no na simba tikabasike buna basike tingina lakini tari yago sikonya ne kasike plan omongi na choice rangeri monda omokanie omotebinga sikigabana lakini tari yago sikonya ne kasike plan onyo bali chinogo ne chino Doje bona mangana kongire tigana ndago jiskunyu mamaye gaga ngo chande Eti netinkoba na Vincent Onyancha. Aya na Ayaatekire Ensa Eyemo TV. Eye Nkisi TV amandegere y'umugusi.